Tuna kan en le tur hi novice open class ania 500cc ayasang low ani tur ni novice open class kan en tura hian final ron in tum tur mi paruk te hi RL rank puya BR Racing ani hi veng hlui tlang valania lalnun thara next com ani hi tenzol tlang valani lalfak zuala BR Racing kolosip tlang valania kelanun sanga mison veng tlang racing team electric veng tlang val ania biak cham liana ani hi SM clan ania lunglei tlang val ania lunglei zo tlang val ani dal thamona BR Racing salem veng tlang val te anon in eldon ani rank puya dok hal zuk maya a bike Duke 390 power chak zia lang halani afakana dota lalun thara pathumna nun sangan thamona inside a pelatuma apel thailo thamona palina nun sanga pangana yak jam liana hung beria sikena non tlan meka iuchan an luda oh biak jam lian avoid atluta security nan pan phei pata rempuya fa le panina afaka nun thara thamona nun sanga pangan ni taria biaka halang tarilo rempuya falta le mai afaka nun thara thamona nun sanga rempuya bike chu soita angin 390cc bike chak thak mai ani a ti dang lam lia lo poin du thu sama chak tha ani kan ti thei hi lo me panina tlan a faka bike he Duke 200 ani ve thunga camshaft fle a wheel te thak dang lam vek ania a fork te po hi zang theyang ber tura siam ania R15 fork amangani pathum natlan lalnun thara bike he R15 150cc ania 195cc an upgrade ani apa zong hi Malaysia tanga chalu deu fek ania a crankcase stilo chu engine stock motor om meulo chuti khop chun an thak na sani lalnun thara tu tamlau mai atlan that tere nen apa poyem tenzol tlang phala tu tamlau mai rempu yang fall takin mala fuya afakana la dota lalnun thara tlanle tuma anung thailo race bike te hi RPM tisang turin self starter ten thon vek thina running ngai turin anda mai thin ni engine compressor sana wangin tinun mai po har takani chi rempu yan mala fuya fall lea afaka lal thamona nun sangate anon in zuya Duke 390 zong an lo palo de bani rider in a lo zero box e a fall nal hlemai no rempuya atira biya ka hatliwa pali de chau antlan tariani afaka lal samona nun sang ten fall takinan on zuya ya BR rempuya BR Racing Team afaka BR thau lalthamona BR thau
Ramp ya BR anun tharana bike tinungin thiante haron velea team point tan atlan chu ve hrim kha atluta atlan chu ram antum thina afaka lal thamona nun sang ten fal takin an ron zuya Reng puyan fal takin mala huya afaka lal thamona nun sang ten fal takin an ron zuya Novice Open Class Final Hunom tak kan thlir tak akhan heng mi pathum te hi podium an thlengani dinglam perami hi rank pia hania fal takin atlan renga ani hi pakhat na ani chiang le BR Racing veng dui tlang walani palai mi hi afaka hania BR Racing thonia pathum na lal thamona BR Racing ani hi salem veng ania BR Racing 10 pakhat na tanga pathum na an hau 5 vek ani Ole tuna chuan 161 to 250 expert modified class kan enle thungdo na final hunom takaron intum tur te hi lalrin dika ARC Tenzol John Laldin puya MRT mission veng thang lalmawm puya ARC Bongkon Belarus sanga BR Racing Salem veng Bizoram chana ARC Thuapui veng Michael Laldin sanga Nextcom mission veng thang te aron in tumdon ani Aresan fast corner changhala Zoriana dota Jontena dotta dalboy puya Rindika Michaela Rindikan moy puya chak takin aron pel fuam mai Aresa masabera Zoriana rondota Jonte pathumna Rindika palina pangana moy puya tanin anung bera Michaela atlanria Menutana rindikan John Tele pelatum nalama John Tele hunga supalin John Tele rindika han trupal daw mai Aresan Papuya Jore Patina Michael patuna tan meka moi puya patina aron tan meko rindikan tan le tumin bike ino tum meka chuti main bike no thailo are sa bike khalhi di 200 ania I live campsite with Powertronics ECU wa boka wheel po hi bike chak turin azam yang per racing boy alloy amang boka a front suspension hi Yamaha R15 amang boka ni are chahi BR Racing again an tuner ania
Zore hian Yamaha R15 kala ID camshaft te phawwa a wiring electrical zong hi Malaysia lamatanga chalu vek ani zawh hian R15 180cc aron khala cylinder head valve camshaft te abai ki chak turin atidang lam sa magnet te po sang hian spread hangin self starter zong po pathon vekani running zelangai te zone te hi mission vengthang racing team bike ho hi zone te ku chuani kan ti thei ome Hian CBR 250 stock aron khala final aron in thleng thei ani to 250 expert modified class final hunom tak kan enzota ka khan heng mi pathum ta hian podium an lon ani bilal road sang pakhatna nia ni MiMSA Racing Mania salem veng ni ani bi zoram chana alaya mi hi ania aizol riders club ania thuam pui veng tlangwal ani ve thunga michael aldin sanga next com ani himison veng tlangwal ania pathumna ani tuna chuan up to 500cc open class mai lutlo ber class kan ti thei mai ome final hunom tak kan enle dona expert ani jump start anum lova aresa dokmal zok mai false corner sanghala a teammate lamawm in aron dota laloma hian ama bike aron manga pathumna tlan mekani laurin dikan laloma apela aresa lalmama Rindika, Michaela, Laloma, second U-turn on Klinga, Laloma bike kuna sa lemai, lawmawm me, hairpin and luta. Oh, Laloma let top mai, engine lamah chiang lo ni ngei mai, awas yellow mo, tienten and tlat pel, tavek mai ha. Aresan mahkoya lalmawm lai rindikan in nai takinan uma laloma la boy lemai security hanron pana nungfal taka zelal khoi puya te haron tlan ve meka skena aresa lalmawm rindika michaela second U-turn tluang takinan pela main straight aresa faltran lemai Duke 390 power lang zela Michaelan straight hindi kapel
ka virzok mai atlu chiang hle mai a ARC bike chuan vor atlu puitlat mai be sei san te reng nen abhan uyome rindi kan atlu puitak he Yamaha R15 ania 150cc tangin 195cc upgrade ania be sei na sang takan nei atlu puitlau mai sia poile mai rindi ka hi national championship ate polo tel to ania Indonesia Sentul International Circuit Race India ram ayo in alotlan to ani RSN Mala Foya RSN National Championship Mizo Zinga Trophy lam sa berania MiMSA Race hian a record nei thaber ani Michael an lalmama ale khala Michael slip zawh lalmama na le pele ha rindika teka aron tlan lut vele ta a Aresa rindika hichu an lapto nukhania lalmama pahinani patumna Michaela rindika hi ama saber dot tua tlan ma sen lapto awangin at position chu Aresa lalmama Michaela tea nia ka number inani rindika hian tlan chu hrim matuma team point atan na score ngai thina wangin chanem nai takin dihin an tlan chu ram chin ni khat moi tok takin an inzuya an position alangai Michael an lalmama an haitan hle mai lapsom tlan turania lalmama hian a break ma deuh ni Michael an aron hai kor mai U-turn tlan thendon hian speed timong turin break manangai thina break mangtlai de hian chance an nei thina nia ameros ti sual pal ol tak mai nia elai hi braking ti te pon an soi mai thina keni pon braking ti te pon kan ron lam nok to thina ka ka soi fe lokani lalmama hian RC 390 khalin Michael hian Duke 390 naked akhal thunga ACC nang chia ma se aerodynamic atli suta hian RC 390 hi a thale maya U-turn apo akol chak theizok ani Duke 390 advantage telam konga chuan ani thazok turangai ni Duke 390 naked hi acceleration arang zoka Tuirial track ang chi a hi chuan stop and go track ang chi a hian RC 390 in Duke 390 naked hi arin tlak zok thung ani an that da nei ang lo ti na ni chu Michael hat lu pal lok mai break hang sual de wan ngei Aresa rindika lalmama Aresa rindika ani hichulap ni kan di do kha lalmama an patumin hani thur ngat maya Michael laron langlo up to 500cc open class hi category rang zinga ngai lutlo berania prize money po MiMSA hian anti sang bi ka Hemi class champion ni hi rider tepon ancha ani che up to 500cc open class expert a final hunum tak kan enzo tak khan podium theng pathum te chu heng mi te hin ni
ding lam sir berami he bilal rot sanga BR Racing Team ania salim veng ania malsom dong liana BR Racing Team ani hi kanan veng ani lalmama chuan pathum na hi Michael Aldin sang ania nextcom rider ania mission veng tlang wal ani tuna chuan car racing final hunom tak kan thlir ho vele thungdona tun tum 13 MiMSA Racing Championship 2016 a hian car category entry som proklai men luta chuta chang chuan mi somin semifinal han thlenga semifinal atangin final lut tur mi panga than chole ania chu mi panga te final a in ti se hunom tak chu tun tuma hian kan thlir don ani tlan sa bertur hi lalram moya ania malte taina no intlan sik dona ani hi team doni driver ania a motoron khal tur hi A star ani fasiuta na chik tur khopina ron tlana moi car khal hi stock engine ania akepo anti danglam em lo ni na lang exhaust hian free flow amanga aripo athang ham le mai Iuchana hian handbrake amang thiam le maya ain pai kuang tur mai thina thiam le mai loram moya team doni hian minute ni second som ni pathum mini second som sari pathum hun amang ani Richard Vanlal chanpuya aron tlan vele thungdon team brotherhood driver ania ani hian zen aron khala Richard hi car racing a tu em maya sumpo seng hem theile train car race na tan man tur big liu ama hian car pani ngot maya nei ni Richard hina start thalema a start thaviu maya a car hi exhaust free flow amanga ari po apa ham lemai car ti zan nan hian a hnung lam a tailboard hi a thlona a car man hi engine hi big bore ani vea MSB ignition system apanga race dynamic ECU amang bok ani exhaust hian N1 custom exhaust amanga
accident pal thil thua driver himnan achunga hian roll case antimaya that tak maya siam ania atayar po hi race na tur big liu siam amang bokani sikein chep tak maya du thala leo pui turatan chuan small car tiang chi hi advantage athakop maya richa ta po hian azen car hi chak tak takin aron leo pui thei ani tutuma hian a car chak zo ka chiat pak la awangin zen hi aron mangania atlan tha thokhat te ani minute hi second som pariat minisecond 04 kun amang ani Alex Van Mingpuya private ani hian Swift diesel engine aron mang ve thunga 1.4 VDT aron khalani stock engine vekania ani hi MiMSA Racing bike rider thatak mai ni thina novice champion te po alo ni to thina ni kara hian a voi khat ron telna ani ve thunga exhaust hi stock amanga aria zoi rai mai ati danglam ve lovani akar hi lian dewa a hep thadea sike enzim te te a an koi pui put ta ne ro chuan film khurngai view thungang track sira tire hi chilemo tai pal hek point shem an ni thina penalty pe kan ni thin car racing hi kan hong hian pakat te intlan cho kania lap thum zel an tlan ania ahun mangtlem ber pakat na ni in pani na ten pathum na thlengin podium an London ani truck barrier tire hi sut palemo chil palemo tai palemo lek chuan an lap time second cut zel bel ani thina voi khat ayatam man tai point second cut zel bel mai turani U-turn cool zawh view zel maya handbrake manglovin rear brake apang thunga apang thiam ang reng lem bai aron chuak dik view zel mai sikena taira tai zau mai le lap time second cut bel angai don tlat mai Alex Van Mingpuyan minute ni second som ni pathum mini second som pathum tlanan huna manga amai ro chu penalty second cut back ani awangin minute ni second som ni pali mini second som pathum amangta ani tuna chuan William lalmal soma BR Racing aron tlan vele thung dona ani hian Creta 1.6 aron mang ani hi MiMSA affiliated rider ania sangni sompanga season chung khan rider championship point da panina ani car racing hian ani po hi afoi khat inlan na ani adutan co-driver hi neih ania chuti rualin atul ti lem lo anom ve boka driver te hian seat belt thatakin an train vector ania safety helmet an khum ngei bok tur ani MiMSA hian safety an ngai poi mo em track chunga mi pui an lu thailo nan thlir lenin thatakin hung chu vekania track hi akwal chuakin kilometer khat vel lai thuinia akha tokin security and duty chuak vek bokani
Creta 1.6 hi car chak thatak tu mai ania handling pon won hle mai race nan po hian alo han tlak le mai alo nia William hian bike khal athiam tluk zetin car khal po alo hne so hle mai alo ni William hian minute ni second som pasari mini second som sari pathum hun amangani car in tlan si ka top pera lalbiak tluang BT ani hi team doni ani arun tlan ve thung don ani hian zen arun khala a engine hi gypsy king engine an panglak thunga achak thaviu mai theini stop chale maya MSD ignition system amanga a motor hian automatic exhaust mangin a clutch plate po hian tidang lama stage 1 clutch plate amang bokani soi tong khan check barrier tire hi tire mo chil pale mo phaglani ho lova penalty back chin ania chak si ti so si lova tlan ngai ni BTN tire chil pa dau mai vena na lo mo chiam ngang mai sia fek aron vai hal lo mai le matlan chat te reng nen apoi na po niam pha viu angem o iu chana handbrake amang thiam le maya steering head cool chiam lovin aket nung ain ro kol ti china hun mang rei lovin chak tak takin ti khana kol mai china munom hle mai BT hi car racing a hian a che tha thein hle maya a car ti chakna ta na man hi rampon lama tangan cha thlen ten nia Mizoram an ma ni hian an du thalin ti khan an vo khoma an siam chakta ani sikain chep tak maya chak takin dixin tlanangaya thil ol ai tak zongani hau lo mai akwal moi thin le maya avahan kol zawh mmv lalbiak tluanga BT hian minute ni second som panga mini second somriat pakua kunna manga amar chu penalty a pu sawa wangin second khat nuwa minute ni second som paruk mini second somriat le pakua kun amang ani Waleti khan podium chuangkai phak mi pathum lalbiak tluanga pakhatna team doni ani hian zen khala minute ni second som paruk mini second somriat pakua huna manga panhina William lalmal soma BR racing team ni hian Creta akhala minute ni second som pasari mini second som sari pathum huna manga pathum na Richard banlal tranpuya ani hi team brotherhood ania zen naron khala minute ni second som pariat mini second bial pali hun amang ani he program